Ошондой эле урматтуу бир тууганым, тууган уруктук мамиленин кандай фазилети бар? Эми тууган урук мамиле үстө жаман дейт. Биринчиси, тууган урук мамиле бул адамдын Аллах Таалага жана акыр кыяматка ыйман келтирген мусулман экенинен кабар берет. Анткени катташпай койгон адам, тууган урук мамилени үзгөн адам орус болуп кетти, капыр болуп кетти деген сөз бар да. Алар ошол чоңойгон нерсени каттабай коет, карабай коет да. Бизде андай эмес, урматтуу бир тууганым. Анткени пайгамбарыбыз айтат: "Мен кана ю'мину биллахи вал яумил ахир фальюкрим дайфаху, ва мен кана ю'мину биллахи вал яумил ахир фальясил рахимаху." Пайгамбарыбыз айтат: кимде ким Аллах Таалага ыйман келтирсе, кыяматка ыйман келтирсе, коногун урматтап сыйласын. Жана кимде ким Аллах Таалага ыйман келтирсе, кыяматка ыйман келтирсе, тууган уруктары менен мамилени үзбөсүн дейт. Экинчи маселе, урматтуу бир тууганым, силатур рахим сабабун ли зиядатил умури ва бастур рызқи. Тууган урук менен катташуу өмүрдү узартканга себеп болот, жана рызкынын кенен болуп, бай болуп, курсагын ток болушка себеп болот. Азирет Анас ибн Малик айтат, пайгамбар айтты дейт: "Мен хабба ан юбсата лаху фи рызқихи ва юнсаа лаху фи асарихи фальясил рахимаху." Кимде кимдин рызкысы кенен болуп, курсагы ток болгонду кааласа, жана өмүрүнүн узун болгонун кааласа, тууган урук менен каттасын деп Бухари, Муслим риваят кылат, урматтуу бир тууганым. Мына ошондой эле, урматтуу бир тууганым, тууган урук менен катташкан мамиленин жакшылыгы силатур рахим тажлибу силаталлахи ва лил василе. Кимде ким тууган урук менен катташа турган болсо, Кудай Таалам бул адам менен катташат. Кыяматта Кудай Таалам адамдарды барын жаратканда, макулуктун барын жаратканда тууган урук мамиле айтты. Тууган урук мамиле кандай болот дегенде Кудай Таалам айтты тууган урук мамилеге: "Эй тууган урук мамилеси" деди. "Сени менен мамилени күмүшсү, аны менен мамилеми үздүм" деди. "Сени менен мамилең ким бекем кылса, аны менен мамилени бекем кылдым" деди. Бул деген сөз, урматтуу бир тууганым, кимде ким тууган урук мамилени үзсө, Кудай мандан мамилесин үзөт дагы. Кимде ким тууган урук мамиле менен катташса, Кудай Таалам аны менен мамилесин улайт деди. Кудайдын сени менен болгон мамилеси үзүлүп калгандан Кудайым өзү сактасын. Эчтесе колуңан келбей, бечара болуп көчөдө калып, бомуж болуп каласың. Бомуж эмес, кору иттин өлгөндө өлүп дагы каласың, өлмөк тозокко түшүп дагы каласың. Ошон үчүн Кудайдын мамилесинен этият болуш керек, үзүлбөш керек. Аны сактоонун бир жолу тууган урук менен, урматтуу бир тууганым, катташуу болуп эсептелет. Ошондой эле тууган урук менен катташуу бул бейишке кирүүнүн себептеринин бири, урматтуу бир тууганым. Пайгамбарыбыз алейхиссалам bir adam gelip aytты: "O Allah'ın elçisi, ahbirni bi amalin yudkhilunul cennete ve yubaidni minan nar." O Peygamber, Allah'ın elçisi, bana bir kavar amal aytыңызчы, oşol amalды kılsam Kuday meni beşikке kirgizip tozoktan alыс kılsın dedi. Degende Peygamber aleyhisselam aytты: "Ta'budullaha ve la tushrik bihi şey'an ve tuqimussalah ve tu'tiyez zeka ve tasilur rahime" dedi. Allah Taala ibadat kıl dedi. Aga şirk keltirbe dedi. Namazı turguz dedi. Orozonu zeketli bergenin jana tuğan uruk menen kattaş mamelen üzbede durmattı bir tuğanım. Demek tuğan uruk menen kattaşu mamelen üzbeye saktap koyu bul degen urmattı bir tuğanım beyişke girүүгө sebep bolor eken. Andan keyinkisi silatur rahimi ta'atu lillahi azze ve celle. Tuğan uruk menen kattaşu urmattı bir tuğanım bul Kudayga itaat kılуу, Kudayga moyun sunуу degen söz bolot. Tuğan uruk menen kattaşu urmattı bir tuğanım bul Kudayga itaat kılуу, Kudayga moyun sunuu degen söz bolot. Kuday Talam Kur'an-ı Kerim'de tuğan uruk mamileni üzbey kattagandardın, kattaşkandарды maktap aytat. وَالَّذ۪ينَ يَسِلُونَ مَا أَمَرَ اللّٰهُ بِهِ اَنْ يُؤْسَلَ وَيَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ وَيَخَافُونَ سُوءَ الْحِسَابِ. Allah Taala buyurgan mamileni kattap üzbegöndör deyit. Kuday Taala buyruk bergen kattaştı. Oşonu kattaşkandar üzbegöndör deyit. Kudaydan korkkan adamlar bular eseptin jaman bolgondan korkuşat. Bular çındығы musulmandar. Kıyamatda esep jaman bolup kalbasın dep Kudaydan korkup Kuday buyruk bergen kattaş degenden kattaşkandar bular çındығы musulman jakşı pendeler dep Kuday Taala Ar-Ra'd surösünün 21. ayatında maktap ketet. Tuğançılık min mahasini din. Hurmatlı bir tuğanım. Tuğan uruk mamileni üzbey kattaşuu bul dinimizin en bir jakşı görküm jerlerinin biri. Dinimizin bari görküm. Oşol görküm dağı bir görküm jeri hurmatlı bir tuğanım. Mına oşol tuğan uruk menen mamileni kattaşıp musulmandar koomçuluğu beken boluş gerek. Men seni tanıbayım, men seni tanıbayım. Karıp kalan kempiçel karlar önüne ketip kalgan al bizde bolboş gerek. Biz lölünün jaman deybiz. Lölünün jaman deybiz. Birok lölünün bir dağı balası yetim balдар үйүндө эмес экен, lölünün bir dağı atenesi karlar үйүндө эмес экен hurmatlı bir tuğanım. Çeçeniya
Armeniyaga barsanız Jetim balдар үйü жоқ, қарылар үйі жоқ, урматтуу бір туған. А бізде қырғыздар толып кетті қарылар үйінде. Дағы біз мақтанабыз. Қырғыз айкөл деп. Айкөл болбай қалдық. Айкөлдер кетіп бүтті. Ақмақ болып бүттік бардығыбыз. Келген чоңдың бардығы урдайт жет, асқан зымдан жет, қойған асфальттан жет, қойған печкадан көмірден жет, ыштандан жет бардығын жеп, темір жеген Қытайға қарыз қылып, жақында жерден бара Қытайға беріп қоя таран қылып дайындап кеткен. Қаяқта айкөлдік қалды. Ата-бабалардың бардығы қарылар үйінде қалды. Балдар жетім қалды. Қыздар талалап кетті, қор болып, сойқы болып кетті. Өрттөнүп өлдү кыздарыбыз. Айкөлдү калган жок бизде. Акмак болдук біз. Айкөл болбодук біз. Майкөл болбодук біз. Біз акмак паскач болбой турган бир акмак адам болуп калды, урматтуу бир тууганым. Дин урматтуу бир тууган. Ушунун баарын жокко чыгарат, урматтуу бир туугандар.